Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kanunga susi nga hapano ya ka Henry kijing puli jong ka kilong le no ba amdan kamdan jam ya ka hakani ka jaka Pimdon kam chuban susi lano mama ka kongres kawan ralang bat kijing kular haman laki clearing andan uwe banyokang kinom haban chasyon naki kon ba pitam Kalawi jong pi ka syong hakikti jong pi vote ya ka kongres Uba samlen malnyang baru sembut Menteri Kesorkar Jala uba Prestun Tensong hak arpsau trik rumpang Arjar Apulai kila hiar semautar Raishan Malaya lap election nakabenta ke kertong jong keseng NPP ke kong Biolinda lingdo nonglaj uba samlen habakren hakani ke jengalang uloong bala dagi pajba ke jet ya ke kong Biolinda lingdo nonglaj kum ke MLA na mautar Raishan utikna baga Government College hakin shi kanwan bej hakaba ke kong Biolinda kanlong ke simpa simsong banwan ra ke college ke Bapura Uloong ru bala lagi pajba ki kwa ban kentiu kerdan no ya ke PHC sa ke CHC kidi ban penjob ya ke NPP. Susu ba perstun loong ba berolding long sit uns ngob haban IT no ya ke kam MLA sa ke kong Biolinda. Uloong ru ba kaseng NPP kan thau sarkar hadin ke arterek ulber Arjar Arfulai. Ban ukwa ban yi ba ke maut Raishan kan pha ya ke beriu ba pro jabing sa assembly ke banra ya ke nam bat ke burom jong ke constituency. Kiong ba lada pijiat ya ke parti BJP ngen pentrekam ya ke ILP I Vice President Jongi I National Vice President Jongi Ilong mentala lais nam saus nam ka sarkar MDA hapo ke jingalam juga NPP kala pas ya dengan resolution la lais nam menta kempos new ban pelaj no na ka home ministry hari menta dan ka election ka BJP kong jiet yang i ngen pas mangi ngong kopaj ba ka sarkar NPP apo ka jingalam jong kondrat sangma ka MDA ka lam dengan NPP kalale yang badai badru ya ka tien kasi ngila pas lang da ka resolution apo ka Meghalaya Legislative Assembly bad ya ka neru la sim khia da ka sarkar jong i ka menta bad kumta ngayo i ba ka jing penbaj ya pot usam ro menta kaya cacad bat kejing penbait kadang yad bat cua ka election menta kikan thok yong o ka NPP ka le don bor ngakwa ban kali uwei ucerman jong ka committee regional committee jong ka west kesir ngakwa ban kali uwei udai baranik dai nam udai nak sengayu na UDP mda wele hanrai kajing penbait Cerman joki udai nak seng UDP hanai mantan le penbait ki ong umno nak liang UDP ki ong nyem dan jing tip AA sengau tha mula so sat nak liang wa male jok pi ruang ne dei si banta ta committee hanai manta banong kham tip AA ngong pi kon nong yalam UDP to sengau ba samlen ukran dai ukran kham na tip bad udah tip ban pensisyaru ya kani hanai ngong pi wat yalam baklai kani namar ka sarkar MDA habaka le apok jingalam jangka parti NPP kalong bakalale badai nam ta ka ri bak jaj ban rio jakom ta ngong pi ka parti to por ka bu ekti manifesto bad kani ka sarkar kala pendam bad dai ta ka nong rem ngaru ka sa join sa parti NPP halor ka isu berkenong rem jangka ka sarkar hapong jingalam ka NPP kala le yang badai te komta nga join sa ka NPP halor ka nong rem omba ka chui dengan keren ben ya ka parti ke bangla jobru hare nga buram tang baka ka sensar kadar na ka bariat ngare sa bahe kade ka babiang dainam te mentahang neru ngong epi kom ki nong kersan barat ba jong ite Biolinda lendo nang lain kila don ke jengkan tho kiong bakala i ya ka party HSPDP hanrai ngali thu ya pi swa banyale election MLA Arjar Praru swa banyo tiket satang sitayau artayau ban penai election ki ai tiket hadiah natalele ila syaram bad haka election MDC ngaru adai way nau MLA badu minister tu kapor ngilai penbait bakum no banai tiket
hakapor MDC yai tiit harai ja ayu kat bangi ng syong dah komiti balai penbej baka mautat raisan kila san gumbasan hajar ngot ki pajba bandawa banai tiket MDC tiit hakapor harai ja ayu ngidangong ban penbej yang nong strain ban mautat raisan si teng miet nakaliang presiden ba kepi pangniang ila declare tiket hamau that rasan lakan taj ya kong i harai manta ondalaya le na parti NPP ki ong baki ibeng kamdai ke ibeng bat kila phone yang ibaban ila phone yang ibaban warjri yung ko ba samlin balai kile kamne ngongangam dan jing tep baban ya kane manola declare dala pet yang mabai la dam declare presiden tengong e pi katayet kasyam ya karay hadian baka party HSPP kalakan taj ya i paj bangong e pi haka e kajingi traikam hapo ka sorkar MDA hapo kajingi party NPP ka party ka babun paj haka sorkar ngilai trailang kam don kane katay bani tuklar iwe handrai ndalay ka election mental sans nam hadu mentar ngidang etray baro kita ke parti ke badan nak dia mentak kidang etray lang kita babat minister kedang day babat chief minister kedang day babat speaker kedang day harai tang na kadaw ka election kiyong na bangingim don jing tip habi day bat kano ke isu lale tang NPP marway tengangong e pipad ba baro sans nam ngilai syang lang lai tia lang lai kop lang ka kompor kiong ka jins ma ubi bat ka jins aj hur hanrei suwa ka election kiong ana wow ka kriat bat ka sma usen lada ka dai kumta balai phimweng no tanang sarkar hanrei ngong pi baro si kata kikran kiong kajing biang kat konrat sangma kajing biang kat umadu prestun kasurok kabamju yo la yo lot mano bale ndai bale deputy chief minister jongi dai dem hanai du mantaru kini bat kerdan minister tik badan sarkar ndala yang sibet kisakran hina katek sarkar ka bamlong judon ubriu ya de run penlang judon pi tengong ye pi kila keno bang parti NPP kadai ka parti nong tuk pisa kiong las ngau tamula imat ta ba keno ru dan bentalang dam dan gumnon tip batu yo ba ki kam tu maki pat chedon lai tip mo kajing kan tho kajing keno ya parti NPP kajur bah menta nomor balai ki kan tho nomor i ba kan parti NPP kalau ka parti ka bayat teli ka parti ka baklan bat ka dairu tanggan ka parti ka bala itu kom ka national party ka bami na po Meghalaya ka daidem bat kiyo i ya konrat sangma bat yai maduk prestun baro arngut kine ka jengi i churki bedremun ndala trairu ki trai kum kisilur berangut kita ni kalengkor syat kita bat ngam jue i bakin kento iwe Henry ke basau tamulai parti UDP TV nakaliang presiden nuang banyalam ya ke sorkar bangin yo lai paungot ki MLA kat ba uship advisor jom ka parti ba bindo lanong iyong kajing post new kensha tang kandai ngut rumyo Judon kata uship advisor ya parti lade un kondam kane ka penpau ya kajing bom ya bet hapo ka parti la jong jakom dang i bahang ne mo tharesan ru dalong tongin wara no kajing kala bangin ai no kesembor jeng kakot kabadai kajing sai kabangin pule ha khnang ka mo tharesan jong i kan yo ya kajing mentoy bat kata kalong kakot kadai badan kam lada pijit ya kitayit ngatik kena baka college hang ne pokansi kan one bed lengbai madu ka government college yan warai tiyit
bain long itai sempa simsong banwara ya ta college ke purahang ni kan long ka jingang ke jingsat ya ki nong mau tharaisan bat ki pat ba ki basong hari ka dong ka than ba marjan jong ni konsi te kom ta ngong e phi ka parthai ka la sai tongin wara jingkala hang ka sembor jong ka kot ka ba don ni ka nong rim ka ba scam bat ka bantai ka jabing jong ka ni ka mau tharaisan konsi bat kham tam ka ni song kansi yang ni barok kaweจะกรมตากันในกษีงองให้พี่กระจิงกันทออย่างในปาร์ตี้กะลามินักกษัตริย์จงควนดีเดียจงพี่หังเนบเดวนักอิริปีวางกับปาร์ตี้ NPP กันในปาร์ตี้การุอิมัดคำพูเลบายมัดเยเตยกับสมบัติมั้งหังเนทอ NPP แต่คำทอในการุปาร์ตี้และทอ National People's Party ได้น้ำได้หังเนกระจิงแกรนบันดองบันในปาร์ตี้การุngaso tumula ngai i ke di pi ko bukan di stage pau nak sangot de tu dai chane te ya bankaro cha tai de ya kro to thep hi di pi ki ong prakhan wong kolok pi dai bai so tu ba po me khalaya legislative assembly ngi don riu phongot lai phon riu ki dai na khasi jantia ar pusau ki dai na karo đây song assembly song là cái jong đây song lang nè ngak kwa ban kali te nga ta ngala chite song lang bet bron rup hongon hare kum no banong ba cái party karu ngong ya phi cái này tang jingalam bakla namar cái đây cái party ka ba cái jing ya khon namo tharaisan kan sa yo e jing job na ka ta daw ki ting ki ken no e party lai phau chan hare pai ba be ngong wat tiang wat ki kuslai mi nang ne kom kinong kersan barat ba jong ka party NPP om tang kom kinong tebot rong sekiyang kisam ban pan kala ya ki pai ba ban wan se ka party hapo ka jing alam jong iti nang ba ka jing job ka jong ikong birenda leng do nong lai kan long ka jing job ka jong pi ki pai ba badru ngong e pi ngai i kada ka slong hang ne po kanchi kalong ka ba he kada ka dong ka thain labar ton mau kon lei kalong ka ba he hadai na pej manta hang ne po kanchi kane ka PHC ka sa da du meswak por ba de PHC klem la kiu kardan ka CHC na pikwa kiu kardan pen job ya ka NPP kan wara ban pli ka CHC pikwa na pej ba hai pinson ada terang sana pida terang sisa ngayo i ya ka ai bana kaliang jong i mahe broding dong sit de perlok bejan bat nga handai ngai i bai la pla ko ke meeting yo nga ngam tre election ngakwa tang artem la biang dei ki noi ki padba ki ba sare nga yo le siale nga ta ko kolok Rada brum kwa election pan dangar tem PDI lai te la awai. Kenang balai ja kata. Kajing penbor la no kam julang. Mardon ka kemi kebadan kon samla. Ki tenat de persa ke penbor gong to se ei. Kok ngu yang ka kemi unge te pada biang te persa. Ka kun de kong ko mei ngamon ba. Trek la trek te ei. Long ladam i trek sum gajane pam sin pam kan biang la biang sirta te thia lang ka long hi ngiro hang ne ka long gumta da ki kandidat ki ngam trek su pan bor paj ba la sai dom trek su de sikan no ya no tiep ya no pikan lo ngam kala dai ka por ka ba kumba mai ikran kumurang ba bat ngaburam ri kumurang ba ngam dai bang kran ben bai ong hi kum tu ngakran ni kajing sisa habi ong ai artem ngalabiang to kalabiang tada piale jubor kajing job kan dai ke NPP dai nam dai dai na por ngong pi ha kajing yale baro kawai ke state ke jongi ngayo i baka party NPP kadan hak madu
bat ki kandidat ki bang ibu kinan san po prangon dengan tikna nakina ke san po pra ka parti NPP kan yo penyalam tanggawi parti ngi pentikna lai pon reusiat tanggawi parti ngi alam sorka ben gamba pi ben kan no kan ba kino ka sorka tengin alam mangi kasih tengin chong mangi dakwa dia dakwa ben chong lang dia nak kena raru ke biang pai ba ngong pi banjir ya ke sarkar banjir di kinong yalam menta ka chong ha kti ki jong pi handrai ngayo i ba menen kasngi don way to perlok upa ka way ka shokos notice ngadang pet ka ai shokos notice ngadang pet day madai mehe brori ice scheme hanam ta election la declare model code of conduct ri nang ice scheme kanete ada ki jing biet ni ban ice scheme ni dalam ada election kalong ka basu kamula tenang tada ngongi pi kaan ka don kmat ngem dai ban le da kumway pat namar ka por election kala dai ka por banyak kan bas banyak saya ke isu ya kan nongrem jong ka kandidat bat ka parti kata ka dai ka babiang tam mano bat penkijar af nyau tarik dai ma pi pat ba Panki kejar nyak sinyak haka sembor jong kakot kamot haka artarik tepi napet semam ladap anda ladap layok kejing job ngilayok kejing sat kemen bat ngi saong kala job tekila job kala tray ka bot sop pajbangong ipi ka kandidat jongi nang ne na po mau tat raisan kadai ka brio ka bala biang ka jing nang jistan ba kadai ru ka brio badan ka jing ka kli na ka bata jong pi ki dok ki sok ba nam ta ka konsui hi baro ka we te kum ta ba nga pai sa ka jing long nong yalam kala idai ba kala biang pura ba pin pa yai kong biolinda lengdo dong lai kum ka MLA batumay nang ni na po mau tat raisan pikwa na pai ba ha kakot Nangis kem mi bak brol nante na berenda ipet su syakane kemadan ko bak brol prolog baik jangas ngau bha IT no iya kane kabor haka arterik ubnai balai sya ITE biolinda menta satang kumbalai sngi bangin ay karai kabakaddu kata kadei kasngi nengkong jong kade katayo banwan bangin lej ya kaban ay ya karai kabakaddu jongi hala ijong i polling station hala ijong isnong hala ijong i jaka hakaba ngin yo ban yo i ya kajing kela lengba jong kinong mikmat kibat mai pitip kipat ba bait kinong kersyan bait jong ka parti jaj basa satang kendiat kisgi nang jur kajing pen lentem mau yaki pat ba lane yakin nong yalam jong ka parti ke jongi kinang bun kijing keno mi man kasgi kijing keno piong aki social media lane piong aki kot kubor bat kasi bat pareng man kasgi kami bet ka kubor tang na kabenta ka parti NPP ngakwa ban ong yapi
ka eka kamba ka kamsan ka baka parti kalale hadin bangilailam ya ka sorkar ar hajar khatpra hadu ar hajar athulai ngatrai piatip baka wei ki kamba ka bangile ante selong ka deya ka tu ka hotel ka balai pau henreu snem tam lai pau henyau snem ngi khemla ban pendep hante haplis bajar henrei menta ka kenti hapo kejilam jong ka NPP hapo kejilam jong ukornat sangma badu badu presdun ngilala ban ple ha une usnem ngobrade Batkatay ka building, kaladey ka 5-star hotel, ka burom ka bakraw, nakabenta kipait ba, jong ka jelame kala, bat kumjuru, nakabenta kipait ba, jong ka maut harasyan konsuensi. Kabaar ka bangingila pendep, ya kikamba, kikamsan hantay ya celong. Kadon kaway ka center kabingila deban play bajatangi ong International Center of Arts and Culture hantay hajan Negrims Hospital kajing he jo kata ka building kabarung kipait ba komba apo wajar wood Barkadon ro kajaka kamadan ba kabakila banya syat banya kemen habawan kano ka group ka kanun nakabenta ka tem kaput nakabenta kijing lakai ban pen kemen yaki kod samla jong kejela jongi kataru ngilala ban pendep kapoi hadu sispa kendai pau arglur dengka katalah kadai kanam kabakrau kabaka parti NPP kale kawai kabalai ngakan mausa ngajau umat haka arjar khatpra ngadang sumi na ko parti kongres banjon siya ka NPP ngakan mau haka por bengi pelong ya karali hangtei hapo pulu ha u arjar khatpra sautarik ubanai Januari ar hajar khatpra wan kitu kiseng jong kikon jong kinong hikai ka bengi ong ka SSA School Teachers Association kay kabajia hakapor kajingalam jong bungkul sangma berkat mapi henreu benai henyau benai kimyo ya katulop jongki kabakot hadu arspa kelur tam tengka ngakan mausa andeng le job ngila tau ya ka sorkar ngikot ya kita kinong hikai bapli bani kendu ya kornat batyana hadin bala kendu gumta kijau umat namar reu nyau benai kim siam layo ya katulop ke jongki hakabakadu hadin laisni sauski ukonrat badu-badu prestun ngilet syadali hadang lapoi hadali ngikerpat yaki bakin pelaj no yakatulop jong kinong hikai SSA bat hadin kumbasitayo kibapli kinong hikai school SSA kilayo yakatulop ke jongki Kol ada pidon kinong hikai SSA hang ni Sengau paulem ya ka buram ya ka baka NPP kalale na kabenta jongpi kinong hikai ad hoc kay kabajia piya syong hantay kabat sekretariat nama piya satngan baka tulop kabarit palat ngaong ya pi ngakot mga sagakamna jonga bagina syong bingya perkat hakabakadu ngilaray bat penhe ya katulop jongpi berkata manubale le mangi ke NPP hakijing syai ka education department ndai babat ke NPP bat minister na ka UDP henrai kimla ban le haban simtiu koran hap simtiu prestun tensong berkat mapingla le ya kita ki kam kajing pendek yau put usam barok pelayoi gila kane na kamenta kapateng jong kajat benriu jongi nang ta susu gila sim ya karai hakwede berkata tem motor ngilai rai bangin penkeria no nang te na yo molong badha kajaka basa gitu ke priu ngimut ban penbit ban penbiang ban sna kayo ba kayo san na kamenta kipat ba kajong kal jelam kala jongi baji kipat ba na bau tharasan la syai le siski anikilami kita kibreu aningila penkeria syakawe pat kajaka pinyala banyade yatit hapdeng jong kajing syong suk syong snan
kata kabangakwa banyatu yapi Raya pedeng kabakat kata ngidang syak lentem mau ngidang syak ben ngidang syak kok kabapelang asrosi nganyatu yapi dang menmed ngayo i kawe ke social media bahwa tang na barbayap breuro keno ia ke NPP ka keng kane kabla isir kai imat banyap uksau hasurok ruka keno UNPP banyap kami au hayeng imat keno UNPP ngangas kau kia bahaka mensim gampat yo nado mangalong MLA hajar lai hadu mentah bahaduk kat ni hikeno hikenta ya ka parti NPP akilok baik ngaong yapi tos ngau bahase dateng kun lem yau tu thli jong pi namar bau pat ba usa ajing sneng haka arpun yau tori Inyo suka daw na ka ru Henry pisuk pendon kam daw tu telik klem siing ban pensgau tuk bakla yakipat ba jong kejelame kalaya jongi ublay udon dekat ko baong nirurang ba go ki coalition partners jongi baro nado ka BJP hado ki senreulum Balaite piletem mau ya ke NPP Balaite pikren ben ya ibapli itay biolinda kalong kami kabastat kabasyempang barlo kabadang tur siya kanega jeli na kamataban kikle ban warra ya karoy kapar jong kanega konsensi jong pi balay pikwa balitem mau ya kabapli ngangakwaban ong ya pimentaki pait ba ko kinong kersan baik jong ka parti NPP hang ni hamau tharasyan scam ka jingmut jing perkhat ya tan syu ya kilok ya kijor bahaka arpon ya utarik kin ai bet ya kabot jong ki na kamentai te biolinda bat nantar ready lepas haka artarik lai tarik sejrong ngintau sorkar itay biolinda idben rengkat badu kornat badu preston hangtay hapok skulet hikwa ne ya kata ready pada nakam taka artarik banya syat banya kemen namar ke parti NPP sasisen pat kan sensyar bahkan yalam ya kejelame kalaya jongi dia amnut neem ya kata dia amnut baro tongin ya simlang ya karai ha kane kejanmi ngin ya simlang ya kekular ha kane kejanmi bangin mi na kane kemadan sala kijong kisnong kitau sala kijong ki polling station ngin nemia tia ngin ya dem ngin ya kerpat ngin ya kerpon ngin ya pensai syu ya kilok kijor ki bahaying ki basem baro ong pej hang ne kejinyale kalong kinangi lempat kitu ki hati serang henry itay biolin in sim ya kitu ki plang nari intep haporu bat endanyau nginyo ya unam tam tau bleun kerku ya pigit pajba bait jong itay biolendang bat ngayo ya kakmat kabadon jikermen hapi kentay bat serang toya pen daw toya pen ergiu kajingkelakan wan mentaka kenting ong yapi hamau tarasan kajingkela kanwan ngada kuak ban yoi ar hajar ar pelai ha ubenayu balai ubengin don ke session ke benengkong ngin don kata kecing ke dorpar ke benengkong ngakwa ban yoi ya kadur jong ke maut harasan bakawan ra kawan yalam ha ka yeng dorpar ba jo ke mekalaya ke breu ke ba pro ajabing ke breu ke ba tibreu tiplay ke breu ke ba khoj ke ba suba ya kaban ra ya kanam guburom
jogi pait ba kamau tharasyan barokawe